Assalamu alaikum, hurmatli Bishkek Qavar kanalın ko'ruvchilari, hurmatli mekandoshlar, amansizlarmi? Bardingizlarga qutman kun. Bugun 3 dekabr 2022-yil hafta kungi shanba. Biz Bartova sprinterlarni tartuvini ulantamiz. Biz meni javob olib turingizlar. Kanalga xat olib, videolarni oyog'igacha ko'rib, like bosib, kommentariy yozib turingizlar. Birinchilar shul oldingizda Bartova sprinter turadi. Shuni tartib qo'ying. Ko'k tusda, avvalda yaxshi. Bortu. Tak döngülüğün havalı. Bu sprinterda havaz yo'q ekan, kökka qarshi. Tak daha bir sprinter Rex. Tak 2007 korobkası mexanika. Tak $18.500 0708 69 25 91 deydi. Şunday nomerde. Havalı yaxşı. Döngülüğü. Qarangizlar, bordi. Daha bir sprinter Bartova 9729 TDI motor, korobkasi mexanika, 1.250.000 so'm deydi. Telefon nomeriga chalasizlar. Salonu. Двухскат ekan. Qo'yingizlar. Shunday. Oldi. Bu yoqda da turadi. 98 29 mexanika, $14.500 deydi. Машина вес вложений deydi. 552 60 87 09. Bak 160 litrede daha yazıp qo'yibdir. Ma'lumot qator aytib qo'ying. Двухскат. Shunday. Bu yoqda da bir Bartova sprinter turadi. Ko'ringizlar. O'zgacha ekan. Döngülüğü bortini. Egesi bor ekan. Qancha deydi? Qo'yga qog'ozingiz yo'qmi? Yo'q, qog'ozim yo'q. Qancha? 12900. 12900. Nomeringizni aytib qo'ying. Sen bilan ko'rsatib turing. 0703 00 00 1978. 1978 bo'ldi. 87. Mana shunday. Sprinter ko'ringizlar. Yaxshi bosamiz. Tak bu sprinterda da qog'oz yo'q. Onda tartib qo'ying onda. 2003 ekan yili. Ichki salon ko'rsatib. Shunday. Erkak ob'yomda. Avli yaxshi deydi. Ko'ringizlar. Sprinter. Qog'oz bormi? Shuni bersangiz. Arkadaşlar. Telefon nomeri 2003 22 korobkasi mexanika, avvalgi yaxshi.
Bollar yarın kaça veresiz? Düşüp beresiz, 11. 11 bin dolar. Söyleşip veringizler. Bu жақта da bir oturadi. Болды. Eshik salon ochiq ekan. Eshik qo'yildi. 2004 2 mexanika 13 bin dolar. Telefon nomeri. Avtonomный тест. Pробег. İçki havalı. Görüyorsunuzlar. Yaxşı havalı. Motorun görünüşü. Тогда bir бортовой. Так, bunun tabası çok ekan. Так, жақта Sprinter тұрады. Бортовой 2003 екен, 12700 дейді басын. 0769 63 50 дейді. Jonda da bir oturat. 412 Sprinter. 98 29 13500 dolar. Fon nomeri. Salonu. Bulduğu kart. Karınızda. Daha bir Sprinter. Tak 2000 yılı 22 mekanika 11.200 dolar. 11.200 dolar 0706 95 85 75. Daha bir Portovo Sprinter. 2006 22 mekanika rasxod 910 Svejy Peregon iz Germaniya deydi. 14.500 dolar 555 35 29 90. Dostlar, Lantaus. Onda bir kızıl түсті тұрады. Kelişimde ekan 2007 22 mekanika 505 07 91 19. Şunday. Sprinter. Tak daha bir Bartovoy. Havalı жақшы. Tak 2003 mekanika 22. Bulda kelişimde telefon nomeriga salib сөйлешіп көресіздер. 313 CDI ekan. Shunday qatoridan turadi. Tak 2009 2009 kuzov Maxi deydi, 2.2 объем. Tak 0705 05 72 08 deydi. Bu жаққа басын жазбаптыр. Коробкасы автомат екен. Dostlar, қызық болса сөйлесіп көресіздер. Дағы бір Bartovo Sprinter. Biz болышынша балаларын қаршы қарекет қыламыз. 2008 22 17 bin dolar 555
35 29 90. Так, бұл жақта да bir Sprinter 313 тұрады. 2006 2.2 механика, $13.400. Telefon номері. İşte salonu. Hurmatlı dostlar, şumenен мен көрсөтүүнү жыйынтыктайм. Кийинки берүүлөрдөн амандашканча сак саламатта туруңуздар. Каналга катталып, видеолорду аягына чейин көрүп туруңуздар.